wendo buria mpendete nabu na kumbonokia kamukatha ndamenya mbitire ta kirorio wendene ya Jeremia emwe arambira kendi ndi ugwita ita ukaroreria migongo na ukoria na ate ukaugaga ini nkararia ndendene ku narua mbiti nororia kuroreria Meru na mataifa bonde barabathikagira weru barabategagira Weru TV ngukatha mwatha nontu ndina vision na ndinororia bwa nthiguru na nkaromba kenda ntonya kigongwane ne gya ntukwe narua ibwega mwathani Murungu baba gwoturaga moyo korokwa ni kwinyi akiri gwenda menya nti agirite baba nigwe wagirite ibwega mwathani nontu bagontuma ntu aja ni kenda nkauga mwathani urokwenda mbuga ndaromba mwathani ontumira ta gintu kya batani kenda Meru bagatetheka na ni kenda muthikieria wonde na mutegeri wonde mwathani akatetheka mwathani ndani yakirigwa nontu niguo mbitira mwathani urambira nkoragia na atia nkaugwa kara yore ndene yakwa baba umbirite narua mbeje kwa Weru TV mwathani kenda ngari kithania antu mathana jaku mwathani aja baba menyere ngai tumirata gintu kia batani kenda mwathani ukumya bwaku bukonekana tietwenerethe na ramutana na rakirundu muthendu ndaromba na gwitikia amen. Ibwega mutegeri wa Weru TV ugo ntegerete yukia kanya gaka ino ntuteka ngakare gitari nene nikendo kaigwa nate mwathani akwenda nagwe ntukwe narua mwathani Murungu nambitanite nambira mbeje mitane antu barabonde bategagira Weru TV mantu ja kugita ume na kwathikira mathana ja mwathani Murungu ria tukathikira mathana ja mwathani Murungu mantu ja tukurukira ja marito tutiumba gukurukira jo kwa uoni ndienda kuthoma yuku ria kuma na ngataja mauku jange ja maingi ura mwathani arambitanaga kuma 20 Exodus 20 10 commandment na nkathoma ura mwathani agantethia iruga uju Murungu araria mantu jaja jonthe arauga atiri ni mwathani Murungu waku uria wakuritire urauma nthi ya Misiri nyomba ya ukombo ukagita mirungu yengi kwathani ukaithithiria miguanano jwa kujeia kana muguanano jwa gantu konthe karia kari iguru kana jwa gantu karia kari guku nthi kana jwa gantu karia kari rujine ruraru ruri nthiguru ukabituriria maru kana ubiathikira ni kwithwa ni mwathani Murungu waku ndi Murungu wa ruritho ngwatagwatithagia ana wiya bwa bethe nthuki ya 3 na ya 4 ya antu baria bandwire na mbigagirwa kiao antu ngiri na ngiri baria bampendaga na kumenyera mathana jakwa ukoro gwetarie tora mwathani Murungu waku utheri na rugo ni kwithwa mwathani atikauga ati muntu atitie uria ugwetaga rietwa riawe utheri na rugo ikanaga ntuko ya sabato umiathure uritage ngugi ntuko 6 ukathithia mantu jaku jonthe indi ntuko ya 7 ni sabato kiri mwathani Murungu waku ntuko yeu ukarita ngugi kinya iriku we ona mutanagu ona mwarigu kana nthumba ya tumurume kana ya muka kana nyomo ciaku cia nja kana mpinga iria iri nja yaku ni kwithwa mwathani ombire iguru na nthi na iria riria inene ona into bionthe biria biriku ntuko 6 aranogoka ntuko ya 7 ni untu mwathani aratharima ntuko eu
ya sabato arame athura. Sorry. Ikagira abaguna nyakwe nekenda matuko jaku ja gutura nekenda jakongerwa jagutura na nthi iria ukaewa ni Mwathani Murungu waku. Ukoro ragana, ukoro thungira, ukoro iya, ukoro twirira muturi waku, ukujibwa urongo, ukoro iriria nyomba ya muturi waku, ukairiria muka wa muturi waku, kana wiriria nthumba yawe ya mtu murume kana ya muka, kana ndegwa yawe, kana ntigiri yawe, kana gantu kinya kariku karia muturi waku ari nako. Endo bakwa muthikiria mutegeri wa Weru TV, ugo weja TV ne thaici mbita wa Bishop Kendi wa Gift of the Holy Spirit in Bishop Kendi mwekuroka imenyi ambwire mbui na nkono kana nkenda Mwathani Murungurira arambitana urankeja kuuga arambitana alikania anto mathana jakwa nontu iboriritwe. Endo bakwa tayathana ria mugwanja iruni buru twathoma ndene yukuria kuma 20 ugo kuria twathoma yukuria kumanyandikiro ringo taga antu ngoria ugo kinya thai yukuria ku twathoma yukuria kuma 20 mathana jara Musa eri nthumbe Mwathani Murungu yetikitie Murungu na Murungu aramutega aramuthura amutetherie mwanke kana kanintinirira ana boragwa aramuitha aratumira ngina aramuitha mwanka Musa areja gutongeria ana ba Israeli na araeta kwewa 10 commandment kinyathi anaithirwo ra Israeli bakuthithia mantu ja mathuku aratonyo imuthuro nejere gukinya mathana endo bakwa na arairira ki Murungu kwa mathana jara Musa nenkero i Murungu mathana teja Musa nonto wentuko muntu mwanda mwitane mantu ja aramburia mathana ja Musa te mathana ja Musa wetera Mount Sinai kunenkero mathana i Murungu na mathana jaja ijo ja utongeria baatuye mandiko jariwa Mwathani niwe watwitire nthi okombo ya Misiri na atwitire uria twari no koro ni nthiguru ya Kenya na turarwira uru itoitirwe nthiguru ya Misiri endo bakwa turekwa nthiguru ya Kanani Mwathani Murungu na turekwa nthiguru ya Kanani lakini yathana ria mugwanja no Mwathani arambira tega yathana ria mugwanja ari kunwa Kendi yathana ria mugwanja ukagweta rietwa ria Mwathani utheri na roho endo bakwa tukeja gutegera siasa ya miaka yetu twenayo na kuthurana kwa mwaka juju kwambiriria na rietwa ria Mwathani. Rietwa ria Mwathani anene bonthe baratonya kanisa na kuromba kura na rietwa ria Mwathani na kinyana ande batetiga kuri gweta muntu akienda kuruma ongi akera wananchi Bwana Yesu asifiwe. Endo bakwa ndenda kwira anene betu betige oturithia Murungu nontu Kenya ni uri na ni uri Bwana Yesu asifiwe. Unterora yorongo nterora yangikiraga nontu bwa mbere ntikirorie bira byangu kubinya ibyo bikurithia nthiguru kinya irori bikurithia nthi achungaji bakurithia nthi anene betu bakurithia nthi nthiguru ina rutiro rwa Mwathani Kenya ina rutiro rwa Mwathani kenda nguciura ugo ntegete rutiro rwa Mwathani Murungu rwambiririe na ngige ireja koko iraturira into nontu bakoraga kwathikira mathana ja Murungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndene ya yukuria kurikithania mathana 28 mandiko ya kwaria mpuro ire kejira antu barega kwathikira Mwathani turatumirwa ngige turamberia ire uri arigitara munya araugira ngige ambwira te nkoma ngige inyamwe Mwathani ukathoma ndene yukuria
ria kurikithania maathana mantu angigi wagwata mantu angigi kurikithania maathana ni kwariria mantu angigi 24 kurikithania maathana 28 verse 24 ni kwaria mantu angigi uria ngigi cia Murungu augite ngatumaga ngigi ikare into bienu twatumirwa Kenya irio mpuro ciambiririe buciukirwa na Kenya twatumirwa ngigi ciaturira twachwanjirera tugacithirie nacio kwa nkau ngigi ikuria ampara yeja Kenya mpuro arira yambiririe ciukeni na mwathani oranchiurira ambira mpuro akeri Kenya tukiuma kingigi twaretera murimo jogwetwa corona imurungu kisapo kiawe corona yaji antu baromba bairira corona yamberia kuthira na bukorwi na corona yetera botiuga na mantu a corona je bibiliene mantu a corona je ndene yukuria kumo kurikithania maathana 28 umporo acia mwathani mantu jangige je kurikithania maathana 28:42 mantu ya corona je kurikithania maathana 28:22 achunjiga 22 endo bakwa mwathani arareta mirimu erukora na mirutira ukathoma antu au ukwe na mirimu erukora na murutira turachabwa gicapo kiu turachoka turaurwa mpuru engi wana Kenya chungeni Murungu na athuri na Murungu kathuri ngabwira kiria athuririte na nambirite na mbiro gakiro kiuga Bwana Yesu asifiwe Shetani ashindwe gicapo kingi tukurwa na corona tuwajua no gategeko igita ria corona utiga kikaraka kia buruga akujaga ni anene bakujaga na ibo bena mbeche cia kunywa ndawa na cia kumuntu asindano mbere ito kinyira barakua na winge mono no botege bantu bara bakuire igita tukurwa corona tuwachoka o tuwarega kwathika tuwakara endo betu tapirauni riratongeretia na Baisiraeli arega kwathika Murungu agaikia gicapo kianda akauma au agaikia gicapo kia biura na kia muisho iri kithathi oragire ba Misiri kenda Firauni agetikiria na Baisiraeli bauma Misiri beta Kanani kwina thina twina mpuro nyingi mono na no mwanka no twagwetererie tora mwathani kura ikiringwa turundi kwa magoti kuomba msamaha kwa Mungu tukarega kuromba Kenya msamaha kire Murungu tukathira na tukathirekeria thina ikeja taga mweri tajojo na aruirojo kuthira mweri jojo te mweri jonge wanakana tajojo wana Kenya mweri jojo te mweri jonge wanakana tajojo washungu wasasi walilia kama bila Lea na Raheli walilia watoto wao igitariria ana boragirwe likithathi ana barora kwa Jesu agesoa Jesu ri aciarwa endo bakwa antu ibaririre ri ana Raheli ne umandiko ja kuwa bararira bakiririra ana baono ntu bateo imwe situmeria hata mimi nililia kama mzazi na ruendo bako na tenkwenda kubwira wana Kenya mtubu dhambi zenu kwa kuwa mmekosea Mungu hata president mwenyewe amekosea Mungu hata watoto wandogo wamekosea Mungu kuruna kuruibereti ya Murungu mwankana ne modora ja Murungu jo Kenya na atukuurwa mpuru engire jira yendo kumono na wana nene betu batate vya wananchi mpuru engire jire Murungu eja nambura eje niratuga nire nini eja nambura gekondoria keu endo bakwa itagekondoria kira gya kondoreria igitara nu mwanka Murungu arera nu indori ne antu baba na nkaboraga mpombe bange na arua na Kenya tutauona Mungu aumbe wengine kweli si tuombe msamaha tunaenda kwa makanisa atumeria makanisa bate kwenda kwera anene ibakueya barenda kunenkerwa ambesa siringeje yanderie Jesu magana mirongo ethatu na ruendo bako mwathani antumete ne kenda nkauga anti ukiratire ndigurwe kuinyereka na tukurwa twakorone ruroje we antu bakorone tuiroje
corruption ni ujurite nthiguru ya Kenya ni ndathoma maandiko jaje kwa ukathungira yathana riku riu rugo ukathungira ndithome butikaugia nkwaria na mwiri ukororagana na ituraganite askari barora iheana na maandiko jaruga atiri yathana riri ria ituraunire yathana riri anene betu ibaunite yathana riri na borisi yetu niunite yathana riri kinya ugo muborisi ontegete nunite yathana riri number 13 ukoragana na tumeua tayari na ntu ibakuragana kinya na siri Murungu ntukwe mwangu ure amera kendi tega ntu Kenya ibakuragwa na siri ukiongea kindogo unakujiwa unauawa kinya ndora kwa uoni nyanje sona amberwe ndenda kubwira bukoragana riu ni athana tunite na Murungu athura ukoragana wikarumbu kange akania indosie kirumi hatomerwa na kemoragwa hare mare nsamba siangai mage kwera njera tanyamu yathana le 13 gukoragana tioni kuga imathana ja Murungu ja kuga ukora thongeria bojori Kenya ita Sodom na Gomora na Kenya tayari imekubali wanaume waoe wanaume wanawake modhoro cha Murungu moruke moru wameya mando tegonga yaraigwa okiumande endo betu ntukwira president wetu ari maua augire ka Bibilia anthiguru augame okeria na kanywa kao ndale kiani na keu augame kande watapigana na makatero na nande makatero aja ojori Kenya nande lai wananchi hawana pesa hata kidogo makatero aja ojori omuntu edhurwa ngogene wangaba na dhurwa geka mbeche chiawe wananchi bakareja gathena na no baba kogiti dhuogoti shetani ashindwe na ruendo betu ankwenda kubwira atiri nonga toshoke marune marujara tuatura yegitare kura ijo mwathani akwenda toturia na te maruja maromba hakuna kitu mnaomba Mungu amembariki na kila kitu wana Kenya mmebarikiwa na kila kitu marujara mwathani akwenda tuboturia arienda boturia le yukuria njona idatu watu wa Nineve walipiga magoti wakatubu dhambi mbele ya Mungu walikosia Mungu na Mungu akatuma njona kale gaga gutumwa utotomwa Kenya kinyoke thinda mwira yitikite mweri juju utotomwa Kenya ye munabii lakini mimi siogopi ndienda gukwira atire mwendo wakwa njona atumirwa Nineve ararega no ntunaije ndegurwa Nineve sio mseso ni kama Kenya na agotomwa ndo betu riria akamatiro igekuyo na lazima akaperekwa huko njona etere arabera gotigere ntuko 40 akebokua bodira. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani ashindwe. Nikisema shetani ashindwe, ikiwa unaniangalia useme shetani ashindwe, kwa kuwa shetani ametawala Kenya. Shetani ashindwe. Na aru andenda gokwera atere njona gweta nenkogweru monane wa Nineve no ntonjona gokinya no abere itigi ntuko 40 monane wa Nineve gwarasima tutubu mbele ya Mungu. Arugana ande uratukodhivya tureturia marukere Murungu wetu tumurombe na tumuromba tumwira mwathani turekere tuikire ni makunia ne ubaugere wau baragwa toshiate ni kurana konywa tutubumbere mwathani Murungu tuirire mbere mwathani Murungu na ntuba Nineve baraturia maru baraita makunia barekira makunia barashiata maandiko jarigwa bashiatera urome yukuria njona chapter 3 maandiko jarigwa bashiatera kinyanyomo chiao itagererwa gintu utikinya kuthekwa chieja kuruma gintu chiraingirwa barashiata mwana nyomo bararomba Murungu tiga uyete akabathiria atabathiririe uga amen. Kenya inafaa ifanye kama watu wa Nineve, muombe msamaha mbele ya Mungu. Mungu amekasirika na sisi. Tukururu imbura.
urona kura momokaga menya tuga eu ne omburere anini tuga yo thimana eu ingi ntiomba kwere wo ure chiuga wa lakini eu ne tuga ne o nini mbure eu nini ne era koronerie nthegoro na antu bakwa thai bamunya batetagi thirikari bona kinya irio bia kuri aki kana kiraro bakurira bakuthangika ana bate kuthoma ui Kenya tafadhali Murungu nena menthegoro e Kenya tuigwe kwinama president wetu aturie ruare mbere na sisi tumfuate atumudhambi endete kuirira utije we antu bairira bacokera runene we antu bakarioju nyakanisene bonokaga ngoma sindo akauga woni ndikuonoka narwe na ndi utiga nchobi ntinywa kairi kwithiria antu kwithiri ithatu akamberia gukunda kairi ukonoki gakonoki tutikwenda wonokio bakonoka tutikwenda ito bukagweta rietora namba mugwanja yathana namba mugwanja rugwa bukagweta rietora mwathani utheri na roho wacha msezo reka na rietora mwathani ugaici atene mbijete na mbijete kurumana runga morumane kabisa na ugiora kwenda utegwetete rietora mwathani lakini tunasesia jina la Mungu atobunjete commandment yeu na tunete athana leo twinde atomeria barugwa Bwana Yesu asifiwe ende mbeche chio tumabagwa Bwana Yesu asifiwe na bagekira nguo cheke gongwana uchu na bageta na president nye ya kana munene nyore kweya batemwera no kweya bange barecieta mabishop bange bagasieta iroria na bende ne wathani na abakugwetarie tora mwathani utheri na roho na arua eno bakwa athenjeri ba mwathani nonto thene ikuingia nthegorone niki nonto bote ciataga buromba niki bukwamberia nkukumo bukamberia mbeco ciimugiro kenda bote kauge uma na nkwire ria mwathani ambitire nororia gwontegete ndamwira mwathani mpabi yakwa tigeje gutega biantu kenda ndoreria muntu bwega kenda nenkera endo bakwa nkwire tetu turora yi mwathani uroraya na narua ndakwira atire mwendo wakwa gwonthikirite ugo mukenya nthikirite itunete mathana we rwembo rungirwa kironka ina ndaike emwe nkaine icunje bikai ruga kumenyerera watho wa Ngai nikuo kumenyerera moyo na augi hairikaniro cia mwathani iria arekanĩire na atheru itiga ithirito na aremi matũ-inĩ ngerano ciao nĩ cia arugo nĩmaregire kĩrathimo mwĩgunye wao no kĩru wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuga gateto na mĩromo ngoro-inĩ ciũnjũire waganu Yesu nĩ abateire nĩ ũtheru ratiria maya kwĩthima nĩ ngoro yako ona waga kwĩthima wĩthime ũmenyekana nĩguo Roho Mũtheru agũtaraga Roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete mwathani na maitarĩ nganja na wĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩrathi endo betu narua ndenda gũcoka kwaria mantu ja mũciari kũthikĩra mwana kana munene kuthikira mwana ana ayuthi barabenze goronete ne baba inge mono na ayuthi babenze goronete twina nanja taunde na boba university batekeneko ba omori secondary na rwanda na gokwira atiri ana baba betu wasasi tunafaa tuwe kiroho sana na watoto wetu tuwe kiroho na ana betu nonto ndiandi mwa through experience nonto ndenabo ndenda gokwira atiri ana baba ingi bakunywa ndawa na bagaciuraga na ikyo kuona youth ndene Kenya bayetu ruaka imwanka ba afadhali tukufe nonto endo betu moyuthi aleta akathoma akagia kila akathoma na gakarau akarethuganaya thai ndawa cia kurebia bangi gaikonyua Kenya na winge mono inya muguka jubukane na murajo karewa mono nonto bwaye ndo bakwa anabe haindo watoto wako haindo hawana kitu ya kufanya
ndio maana wanakula miguka, ndio maana wanakunywa bangi, ndawa za kulevya na tetokadhivya. No mwanka baba wa taifa afikirie hiyo maneno, na mwana nathikirwe agakinya gukura menya nyana na anja tiba Kenya aki tiara kwa president bokura ke kwancho tike bathithitie ana anja ukaja kuraga kuthikira mwana akuthithira manto amanene iyo anonyi no amwanka akathithia muthikira kala no enthi ithira we na time aciari kwena ana banyuite ndawa kwena baba icureti tuthikene muno ana baicureti ana banyuite ndawa na ndia ana bagukura parliament no ntubwa uchungu wakwethera muntu aendo mind utike akuthithia na tetukabathuganira na ito aerwebo no to Psalms 127 irigo ana irogai kuma ke mwathani ana beto bena uchungu ana beto ibakorera tubaku baba ana beto baba ne bakorera baigirwe kyao ana beto baba ne bakorera bai baba inkoromba ito mwathani ndomba yaku ngai temwakorora ciara na bana ito ngai wa Israeli raitheria mwathani ayuthi ndene Kenya ito ngai motora moyo tebarerete na bauga ikaba bakwe ngai bashoma manyomba mwathani bathithia manto ja marito cara tutangana kuona Kenya kaireravi wahurumie Jehova kwa kuwa we ni Mungu wa huruma wahurumie Mungu wa Israeli Jehova jire tenkorombera presidenti akarende gorwathikire ayuthi ngai tenkorombera nene baetorarire mwathani inya mwathani murungu wanje uri ngabana omero athikire anto babethe bashugurikirwo indegoro baba anto babethe bategerwo ito mwathani bakathina kaire bakarwa kaire bakwete baba inge bakirwirira kiao ende gwa mwathani murungu baba baborerie na inya yaku Jehova ende anene betu bakarende goro nabo omunene o kaunti agakarande na anto babethe bawe agachwana ati abagakara ito ngai wa Israeli baba president nagweta kinyande goro ciaome abashwere kinyango geko bombe cibone cia kurita ngai murungu wanje uregerwa Kenya kiao ni kweli baba Kenya tumeria Jehova watoto wetu wamekufa ravi baba tuhurumia kwa kuwa we ni Mungu wa huruma ndaromba ndomba yaku ngai mathana jaku ija uni Kenya mwathani Kenya niregete gugukira Jesu kwena thongeri kwena wamba kwena rogi kwena manto ja mathoku baba mwanka thora netue ito Jehova reka mwathani ana Kenya betekerie ibeetie barombe msama mbere metho jaku ngai reke ndande gorwega karabwega Jehova anto babethe ibakorera mwathani anto babethe ibatesekete Jehova kinya aciari bongo bamwe bate kuthikira ana murungu wanje uri babana baguteseka ravi Jehova shamairete omaiterivina kontarainiagi saraviri yarainirivina igwambe gorowe kiao Kenya ito muthamaki nonto we na inya na komba na ngai ombanera ambe gorowe je ito mwathani ito muthamaki wa Israeli ibwega murungu nonto niga maromba no gacokia ndikore ande ndomba yaku stindu ya rungai beteka mwathani uregechene kionene nekenda ande gorowe kageta thayo ito baba nibwega muthamaki nonto nwagirite ngai rieto rakuriro kuma rieto rakuriro kirwa ibwega muthamaki. Asante. Nkuromba baba wa taifa asikize watoto wasikufe tena. Nkuromba aciari nja ndendo be mwathani bathikire ana bao ugakara mwana anthigoro kinya tha ikanisa na wetete agwita nyere ote na mbeca mukarande goro no mwaririo umwire ote na ciate gakoborange nja ati korage tonge ara muntangire nyang'ombe na atwirite atethia muciari gutwira muciari ura agwata mbeca cieri akarerera bau bange skuru ura orenja wothiririe skuru ate kugurwa kinya kirato ayo kia ng'ombe wa muntaga na itumo awe chikwe chiumeo ko tukenda bakinya manto jo shungu mwanka ushungu bura botore kabuthithia uthoku reka tubathikira na president yo Kenya na kuomba tutaweza kutana na wewe juu
onde muntu onde goro nchomba kuringanira nagwa nkwira, lakini ukerwa utaambiwa na wala watasikiza TV ya Weru leo, ukae chini uongee na uongee na watoto warie nabo ukienda ndo ayeja ndegoro ekaroa jojo mwarambere mami ore murombi romba arambera ukeja gukinyara twaicitha mitone akoro betu twabaikiririo ekoro bakaripirwa mitone nau ambera gwakinya au jojo tutemenya ndegoro ekaratea ambera romba gutikage ndo andegorone na tayari kukona vita tukoronwe irose ndakwira mporo ya mbere yari yangige president yoshiukirwe mporo ayenzegorwe eku na nene boshiukirwe kawira mwangasa ngabana wetu oshiukirwe ndegorwe Kenya ena ndoa na botigia nene kujukiambecho chonde bugika kwenu kwithirwa wa mwananchi otekia kuona mwanga weta thokone tegoro ndiagura meroni igoro ndetere ndarira thokone ndoria mwathani na ndi mwakurimbia kona inyoga tarangarama akienda ya meroni kilo emwe akienda ya meroni kilo emwe shilingi 20 ngarama ego kamata meroni kenda leta gakoromone na kana na ngarama na kara na kanywa kwa wote kia kodivia omwajo kiamba baishonde ambera chitagurwa kiambisho bokara antu njoka chichiora na tenkwendo kwira mwendo wakwa tukenda antuba karate kabe Misiri tayari tulitoka na nto mande koja ugatiri basi kuma ugatiri kuma gachunchika kaukambere kauga ocho mwathani arera araria manto jaja jonde araugatiri ni mwathani Murungu aku uria wakuritere urauma nthi ya Misiri nyomba ya ukombo nthi ya Misiri nyomba ya ukombo tute slave tuwe uhuru Mungu alitutoa Misiri nthegoro ya ukombo na antu bataumere ukombo raisi baumere Murungu athuri etomaga Musa pironi akarega akamwikiria mporwa tukaurwa nthiguru ya Kenya kairi mwathani Murungu na tuigirwe kiao na gintu kira nkwenda kuga turombe ki Murungu ukathoma ndene ya yukuria Mathani 10 anene First King anene ya mbere inderema mwankandale kuguria Biblia anene ya mbere ithatu gachunche gakenda ambuge no ntuimere tikitungo kya yuku anene ya mbere ithatu gachunche gakenda First King chapter 3 verse 9 eruga Solomon ambari au mbena meende mbwera gachunche kaura gakuga Solomoni ari ndombe ngai Daudi ithe wawe ari munene na gukua Murungu arategera nkoro Solomoni aramuthura ara munene na kwa munene gachunche kauga kenda Solomoni akorwi Murungu mbio kwenda nkwa amwere mwathani mpaume pombe kugambira antu baba na mpombe kwathura na wega na ui endo bakwa no mwanka wanene betu barombe ume ngabana wetu arombe ume uge mwathani mpaume bwakwatha Meru MC yako kwa mpaume bwakwatha area kwa omba wisdom kutoka kwa Mungu nonto otumira ume bwakuwengwa bakwira mbochia kire nyomba gura iwanja thithia ugetaga mbechi chithira mwananchi gwetekera kwenda mbashari thai nya tutenacio endo betu no mwankorombe ume thairia kinya onde bishop or gift of the Holy Spirit kuma 2010 na branches 41 nankaga ume bakuromba orankarithia kirinde kiu kya Murungu tigania ndi na branch 10 thaiara Nchuru University yangu akasente tigania kenda
kanisa iringana ero unaiome nkoromba Murungu kirende kiege kuingia tunisa twao itogwanja tonini na ate nkathithia kenda antu babare aturinganiri bakona antu aega imbake antu anene aria tugatirima na tuinde kinya kanisa cionde chetho chietete tigania ikona agukara antu athongi antu kwina heshima ana betu bathithia graduation betho batene iwanja anja ciao bakeja bakathithiria kwa ume kuromba ume ki Murungu tega nkuga ini mpombe imono ankwenda gukwira atiri munene okwa ogwo ntegete nontu nutega weru TV lazima uombe wisdom kwa Mungu weto wetete gutebua kinya president wetu narombeta Solomon apige magoti augire wa imurombi aturie maru na ugire woni ndeja kanisene kuigeka kanisa ndeja kwamberia wiribaro ikamtukara ke wiribaro bantindika oni betharo nyante kwa ndotindikiro murigo ndataka ntuko yonde atindete atirite nkamwira jukia ombikeriara nkamunenkera 50 na tebonde bakathithia bamwe bakaira mugongo nonto atena 50 kumwa kuka muntu kawiribaro no gakuthino are kwa wendo betu no mwanga turombe ume bwakwatha kirinde kiki na kwathurana wega na uyi ugaturia maru ukamwira mwathani mpa ume endo bakwa ndara kanisa na koromba ume kenda mbaka nienda akaya ndi quarters nara kathiranga ya gift of the Holy Spirit ndarara ko nyanga itambe chenyomba tiakwa kenda nkona gukobua kaba inya president ugaita muchara jwa gukona gukobua uyete rongo wetana ukerana na banau oni kwena wananchi bakwa batano batena ngoge mbere ni ndakainya komi ngoge koko endo bakwa nate mkwena kuga thai tukurinda usalama anene ana baiketwe kuria bana betu tukamatete meri kenda twachiara baiketwe kurinda usalama kwa magaindi na tuterinde ta usalama kwetu lazima turinde usalama kwetu na tuamba area nja salite begin at home tomberie nja kumenyera njeku kinya mutomerie kana kiroria tani utomba kororia tambete kororia njeku utomba kwatha mandiko kwanja jari Uganda Timotheo chakauga ethi muthenjeri atiumba kuumba kwatha kanisa atiambete kwatha njewe no mwanka muthenjeri atige mwakuru agwiritwe atige mukuru wagwiritwe etauga kiugo giatonya kire antu atigiana bagwiritwe athomithiana ana bakatu chokora na ugituma area. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ruendo betu mwathani akwaria tuombe wisdom kwa Mungu kuma mwakuru urawe na njewe kuma ugwe singo mathote na mukuru romba ume bakumenyerana bagu otigirwe nabo ira Murungu baba mpa ugwa mwakuru ntigwa ira mwathani mpa tiwa mwakuru kimatha mwakuru mwe athithio matha mwakuru agukua tumuru menge jaja kuruka nyomba bakara no ntukwe mwana akigurana amwire takataka wikirite suti uri hu kwa unarwa no waraga kugia umenyo uri ntigwa ukarumwa imwana narwa ndenda kwaria mantu ja kurumwa ne ana na kurwa ne ana taura tore rito aurirwa kinyama nyomba ja edua mwana endo bakwa ukaga ndoni mbere we agakuruma na bukakosana nawe no mwankore metiora bo akarania mwana na igataria kangana bo akara ni mantu ja kubukaraia aria kinyama mantu ja teagirite karano nthiguru no muthikire amberia kunywa bangi nonto ana bara bangi bathinite aciari abakunywa bangi dawa chekurevia abakuremira na ate nkwenda kwira amberia kunywa karano nthiguru umukanzu ugo wangore muciari mbere omwikiria kansira kana omwikiari apu na ubuko baikia karano nthiguru wangone wendo bwaku mwende president ende ndakache Kenya na ariba Kenya akare nthiguru nabo akenda gukinya ukaire nonto warieto la mwathani mathana itunete tukugweta rieto la mwathani utheri na ruo itukuthungira uthungiri bwe Kenya mseso mbali nyane ne betu ibakuthungira inya thenjeri bakuthungira muthenjeria to mwara arebere ebera kanisene awoni ndikurikira ngani anjara nenderithia kanisa thai unande nengeta muka nande keberete tanda munao nawa bakuya mundene joyendeni uria bebere bakuona beke barebera bara ichitha mundene ondeni paso we sitha chende agura kando gondoko kara kwenda kara kuina bwenga kanisene
wankoma ashindwe shetani ashindwe narwo mwathani Murungu na akuthura inteto uciothe are ciuthurania akauga Kenya ikaba nkoraga baba nkomba bangi narwo endo betu tuirireni twekireni makunia tutufuni mbere mwathani nontu mwathani akuthura mpuro embere corona ari ambere ngige ciauma kiangasi kia mpara kieja eu mpuro ijiri corona yeza eu mpuro ya ithatu gukorwo nwaroji kurejire eu mpuro ya inya twachukumwa iroji ngai ura ngai into bikarega gukura endo bako twachukumwa iroji igoro ndetere gakoro monene kugura gintu ndigweta na store mwekuru mwambira thiuruka store chonde utirio ontu ibi akunekanirwe iroji ambira turi tinda gwetera tugura utikyo tukuona nontu bara bahandite biakoronerwe iroji kinya batirite thirikari thai bati kwithire kithugania antu baba nate bakara na into biakoronerwe iroji nate bakanywa nate tukathithia ithuganio riu ri bati kwithare kio ume bakume iguru kwa wendo betu narua ndenda kubwira atiri mpuro ucionde tutafanya nini lazima tutufu kwa uoni ankwenda otonya nontu mathacha kwa jala kwikuthira acha uchumbi ta Bishop Kendi wa Gift of the Holy Spirit ndienda kuromba nandi ogwo ntegete unataka upige magoti oturie maruke Murungu thaiji tuombe tuthomere nthiguru turombere uchumi turombere atongeria betu kumba gututongeria bakiromba umeki Murungu tura bakwenda bongwa ukengeria mbeche che muinge chieje okure na chiriana baku nonto woni nkengeria cha kanisa ara yankereja ganje kwa ntikuthithia orantu bakutha antu botha mbecha baugaisha kwa kakiki tanandi to kwa Bible school kathiranga ara gwita sentu bakutha woni ndie ndomithia chana bakwendeke kubarani ogwo tiga kutonga into byantu tia kure ambasari tia kure ambeche che ukimwi tia kure ambi mwathani Murungu no teturandi na nkwire endo bakwa antu bona ana tabara barakwire kinya betu batiturandi nyabanene betu batiturano bagakua kwa unate nkwendo kwira nontu nwije oteturandi thithia mantu jaja tumawona moyo tutaacha mali ya dunia tutaiacha hapa into bibi amtheguru tukabitigaje endo betu no tebia tugeta na bio tuare president yombere areta arabitiga wabaire areta abatiga obathatu areta arabitiga na nare atigira atije nurejaga ko wenda ntu thithia mantu ja mega ugwo tongeretie witho MCA withiro ina thithia mantu ja mega jaja tumorika no eguru jaja tumaweta ukaribisho murango ne jo moyo jo Kenya na Kenya mbuga ntuko cia muntu cio turande guru ne aje imiaka 70 no tukwirwa yu yengene mithange kuiro muntu akugarurwa kuguru guti ukinya nthiguru metho ijaurire jati kuona kwa wendo betu tuthithie mantu amega tumenyere nthiguru yetu ankwenda gutonya kuromba anaweza Bwana anaweza Bwana anaweza Bwana anaweza Bwana ibwega mwathani ngoro kone gugukatha Murungu ndamenya mwathani uri Murungu no tekoroga rukoga turore Murungu tengomba yaku Kendi baba inkunyia mbere metho jaku ndamenya mwathani kunyia igugu atomombokeria ngai ndaromba kunyia kuonore nthiguru e Kenya baba kuma kireana kuma kire bethe bangina mwathani baba kwethera kwena kunyia ngai temandene mande kori wanto baire batetana ya baterekenie tekanene betu bonage kanya na wananchi bakarande goro bakarekanya na wananchi ngai hakinya president yagete kagera onto bore akodithia kurekania na wananchi akorekania mwathani kinya na nene bange itu munene karomba mwathani Murungu wa Israeli atongeria bare otuete Kenya ngai otonye nkorone ciao ntukwena arua ngai bagotie bakuheshimu mwathani aomba wakubwa wetu wakuheshimu Bwana
ndaomba wakuba wetu wakuinamie Jehova pamenya ugware munene iguru ria munene ore Murungu iguru ria mirungu yonthe itu baba pagukira geito muthamaki otikeje kubathiria itu Ngai rema nuthuraga Nebukadnezaru no mutonyithiria kithaka arore nyaki miaka mugwanja munene reka Mwathani ubatethie kuthoma maandiko pamenya ugware Murungu oruritho Ngai ugira othingata ya Mwathani mpurwa wanka generation ya inya Mwathani ukathingatia nthiguru ya Kenya mpurwa turekere itu muthamaki tucerenda na tugukia njara Ngai ukororeka tuthangika kaire Mwathani ukororeka na betu bakwa kaire Jehova baba lete thiri nthiguru ya Kenya lete wendo nthiguru ya Kenya Ngai na kiao kiujure nkorone ciana ne betu ujure Mwathani baba nkorone ciana betu itu munene twagirite muthamaki wa thamaki tarombera barabaje tu Mwathani o Jehova kaitheria na bakui baje tu munene abange Mwathani Murungu anjore bagwatete ajari Ngai hende Dr. Barana na Mwathani bamenyagira nto bwega abara babaikaya thieta baba thenja bwega Ngai pena mugomo nonto batethikeri nthiguru ya Kenya baba reka Mwathani baba ukathirie migomo nthiguru eje baba rekoronge kande nthumba yaku migomo itu baba reka Mwathani Murungu anjore tukathikanagira Ngai baba igerwa barabaje twekea Ngai baba tamboro kianjara yaku orania Ngai kakoromba Mwathani utonya mawondine harana baku bakonya mara Jehova it is desiring power Jehova airete Almighty horiana baku Mwathani inyabara bantegete TV na baje tu Ngai reka Mwathani ukaboria Ngai wa Israeli baba rikana na beto ito muthamaki wa njore para bathomete batena ngugi kaba ngugi para Mwathani barenja Mwathani wa Israeli pa biashara ira bakarita Murungu pakanda endo maindi kaire ito munene rekenda bakomba gwitethia maisha na jao baba reka Mwathani Murungu wa Israeli horikana Mwathani Murungu wa njore baba ne korontigwa na korontigwa hakinyato anantigwa toratigirwa ni asiari baba totiona Mwathani ogutumenyera Ngai reka Mwathani wekere anene betu kiao nyabayukia murigo Joana ntigwa bakathomithagia itu baba reka Mwathani Murungu wa Israeli horikana makanisa Ngai chakurombagia na amana kirundu baba rekuraga corruption kanisene baba rekuraga siasa kanisene Mwathani rekuraga siasa kanisene itu ravi karomba there nthigurune na wendo bora bote korothira itu Mwathani Hey Jehova baba igwa maromba jangai ajara nyanta kuromba baba mbigwa Ngai kore nabo bajoketi androni Mwathani pate komba korea Mwathani wa Israeli baba inyamba nkishina inete baba reka Mwathani ugacokaneria nontogore nenya babe na marando bombanera korea itu Ngai takwera nsande thoba yaku Jehova baba mbigwa Mwathani uregete na kiona Ngai ebya waganu nthigurune omarai bwinge baba reka kabo ebya nontogore nanya teka nthiguru echenjare nesiaku otaware wengo itu Ngai mutura moyo otonya mathuganio ne jantu baku obaritane obagarure itu Ngai wanjore okumya bwaku bugwate kuonekana thiri yaku igwate kuonekana thietwenerethe na mutana kindu muthanda aromba na gwitikia amen ibwega nontu thirikari yuga ina iwanja byao bya siasa twina kinoru twina na utuboge wabo kudhuria Murungu ikuga bweja kanisene utikujete kuromba ta mushirika utikujete we bishop kana pastor wachoka ugekwa we munene mathabaune wachoka ukambiria siasa tiganenia siasa kanisene anda buromba bukora gwi Murungu ukona Murungu nyage atura kanisa emwe nathani nakora bameneru inthe bumenyerana na butikamerwe butikakoborero i Murungu kanisene buringwa nonto bwa gwetaga kuringa siasa kanisene iwanja birio kinoru wapi twetageni no tukeja michemanio na twaja michemanio siasa yonde bukaringa na bukagweta rieto la Mwathani kijantu ko inya kuromba bukaromba bukaria kabisa jara bukwenda cha Mwathani arambirie mbukani na nti ukirange bukania mantu jange mathikone bugeta njage kweri anto abakorera tafadhali na kanisa siongwa kanisa ibo kudhukia kanisa ria bukuthikana
bukauga familia ibebe mwiri. Familia ere kukamata mwiri, familia era gekurira gekwiri tantu kwe mondonera antu magwaba family ne thando ko mwana mwakurira alekia narua kanisa jukayeni murigo bugatethia antu kabainya pastor kethe otikwenda mwiri jo jukamata na shirika baku ugatere ntuke muntu ukwete ne kamate, lakini usiseme familia tena nontu jau imenye mwathani arambire mbukanie mantu jau. Mwathani ambira mbukanie na abu ya siasa itaye ni bukarire mande konyaruga ririre ni amona baraba kurira wiranwe ni na baraba kugwerwa tige ni gweta kuringa siasa mathikone etane ni mechemanyo yenu biene na bia thirikari birio nara thimiri kwena gaturi nara kathiranga etane ni nyathokone thokone etane ni mechemanyo yenu thokone bugakinyanga mathaba we Murungu na bukariria baraba kurira nkurukie ura bakuririte. Kwa ndi Bishop Kendi oni betawa Bishop Kendi oni nkorora yandene ya Weru TV one gift of the Holy Spirit gwakwa ikathiranga gwakwa ikatheri kirongorone katheri witite na njire kinjo ni kunjekwa kanisa ikathiranga gift of the Holy Spirit and quarters ikathiranga baba umata unyugaitio ujo wakinya njire mwerero ugaitia na njire ninkwira nene betu bwega barabara turimire njire ni ratutesete muno Murungu abutharime sana na buthie manto amega. Arafu nambe kwa nkae jana unde murobaniri aramisi ntindaga kathiranga Juma bithero dia Nshiro University Jumaine bithero ndi aja Jumaine bithero ndi Mwathani tu Murungu nkwenda kuromba na muntu wachitwo kuria mukainka mona atia ankurombere ugo ntegete ibwega Mwathani Murungu Iseri baba nwagerete ngai baba kwena muntu ntegete ogoturwa ito muthamaki tekuraga mirimo depression tekuraga mirimo Mwathani eshukare ngai tekuraga Mwathani depression Jehova Almighty Almighty baba Mwathani Murungu wanjore we anto bate kuma nyomba bantegete baba hakwena baba kona TV Mwathani be hospitali Mwathani hakwena korobare mete kuthauka barigisha netu ibya mabia nkoma taromba Mwathani obathaura itonga iwe Israeli tietwenerethe na mutana kinduo Mwathani aromba na gwitikia amen. Jumaina bethero nde njoke njiro kenda mana ye njoke njiro ukena mana materondi watonyera ibau na byankabone aweta ugatera karemu Antoni uba watera karemu ukamenya ore aguteraga kumenya arandromba ira Jumaine. Jumatano imwambi tharo ande baititu eu yenge ngachinja nketho ande ntimene Jumaine Jumatano eje nketho ande ntimene kwa Jumatatu na Jumamosi irombe tharo ande na chuguri cha mantu jakwa na nonto no mwankamenyerenja ko inkobwarika ko kathirangara misitinda na maromba kumarukire mwankogoro kanise ucyonde nkobwira ntinda aku Nshiro University weja unjire wi gutonya maskani au dene au ne onde no keja nambe ko ethimu neji 0727 929291 0727 929291 ko ingukatha Mwathani kumbika aja ujo ndaikaire ambika ithomo biran kuthomete ibyo nkwenda utaja kenda ure kenda kuthoma thoma na thoma Biblia no karomba kithomo kiran kuthomete kia mbere kira gikugwatirite 10 commandment mathana 10 yukuria Exodus 20 kuma 20 na weta uthome kurikithania mathana uthome 28 ni ompuro ire cia Mwathani. Murungu abutharime abwirigire na abuthithie mantu amanene ingushakia nkatho nontu botuma nkathirie kigongwana kibwega ndaromba Mwathani ana baku babonthikirite bagwate gutethekaria itwenerethe na remutana na rekirundu mutheru ndaromba na gwitikia amen.